Oke, this one special request from my brother Juragan Ayam buatnya Meta istri tercinta. Selamat malam minggu. Come on, sing it everybody. Baru pertama aku merasakan serba salah bila di depan dirimu. Asik. Entah mengapa aku begini, wajahmu selalu terbayang-bayang. Oh, mampu sing it, let's go. Sehari saja kita tak bertemu, gelisah hatiku ingin jumpa kamu. Kerinduanku semakin mendalam. Oke, this one special request from Juragan Ayam, my brother buat Meta istri tercinta. Come on, Juragan Ayam bos, King of the King, senggol dong. Apa saja yang kau inginkan tak akan kuulangi. Sing it. Maafkan jika kau kusayangi, bila ku menang. Come on, Juragan Ayam, Meta istri tercinta. Coba mengerti, Asik. lihat aku di sini. Hingga jika aku menunggu, tak akan mengerti. Everybody say. Come on, Juragan Ayam nih bos, King of the King, Sultan Malewat. Tarik. Come on, Juragan Ayam di mare. Ada Juragan Ayam, jangan lari bos. Di atas bos, Sor Juragan Ayam. Tarik. Oke, thank you, my brother Juragan Ayam. Oke, sekali lagi di one special request my brother Juragan Ayam untuk. Oke, thank you my brother Juragan Ayam, berkah selalu. Happy birthday. Oke, seluruh tiktokers, netizen Juragan Ayam mengucapkan happy birthday Juragan Ayam. Semoga panjang umur, sukses selalu, amin. Oke, thank you. Konfetinya Juragan Ayam. Asik. Oke, spesial request Juragan Ayam, pemersatu bangsa TikTok untuk seluruh netizen Juragan Ayam. Come on, Juragan Ayam. Oke, this one. Welcome to my room, Juragan Ayam from Aceh.
request silakan Debe. Ayo. My name is Iman Kini Suas Special Request Juragan